Mga higala, unsay inyong naandang buhaton ato sa adlaw sa mga minatay. Sa pagsuri-suroy sa Sunstar Pilipinas, atong gipangutana ang uban natong mga higala dinhi sa dakbayan sa Sugbo kung unsa ilang buhaton karong kalag-kalag. Karon nga na nami business siguro ano lang sa dagkot lang din diri nami magano niya akong magwa nga si Romero murag na siya plano iabot kalag-kalag ba siguro murag ano lang gud sa kanama customer na mag ano siguro ano outfit with gamay. Maadto mig minteryo mo dagkot kanang 1 og 2 nya mag-prepare sad mi kanang maghikay-hikay og gamay para na ipakaon sa among mga bisita og nay mo anha ingon ana ra gyud. Sa pagkakaroon murag di pa ko diri sa Cebu kay sa pagkakaroon medyo apike pa kay tas financial para pag uli sa Leyte mosimbar ko unya mudagkot sa dakong cruise kay ang na naman na ang tanan mga kalag naa sa dakong cruise na. Mobisita sa akong pamangkon. Bata pa siya. Mara, adtora. Mga tumislite, ato mi dito manguan. Managkot. Pero mauli sa diri kanang mga November 1 tani. Magampo, magpamisa. Yan ang among tradisyon. Dito sa minteryo ito nga mateng ugnaw na. Kay pawahir man ta. Human og adto sa minteryo magpalina. Kanang magpaaso ba? Kanang para di daw makuyog ang kalag sa inyo ha. Ay gaman sa kuan panagkot balik sa balay dayon. Una buntag panagkot sa daan. Kansa man ang buntagan November 1? November 1 yun, buntag yun, November 1 sayo. Pila sa kamo? Di sa biyahe kay kuan sa nagkot.